کنگره 11 ین پرلمان دولت اسلامی لبغدا هاتا گریدان ادوه کنگره دا دبا 57 ولات اسلامی آماده ببان لیشوان 3 ولات لیبورین خور را گاندن وشکوما 54 ولاتن دن 24 ولات آماده بوینا لورت پیشکیا و کنگره آماده بون پلاوازی هاتا وصف کرد لكوي 54 دولتي كأندام لأنزمني هاريكاري إسلامي لمانا تقريبا 24 دولة حاضر بوينا أواني كدولتاني حاضر نبوينا بوفدي سفارة حاضر بوينا وكو سفيرو تن أندامتي سفارة حاضر بوينا Türkiye pişikdariya xود ve kongreda diyar kir. Le parlamentareke welatê Türkiye zaqî basî hikûmeta Türkiye kir ku palpişta Daişê diketin. Lewra daxwaz diketin ku pişêwekê fermî vê kongreda van harîkariyan binbir bikin. حکومت لقوبانی مدید آلیکاری داعشی کرد حکومت لقوبانی العراق از سدی بسدی ام نزانم لبلی لقوبانی لسوری همه دنیا دزانی او درکتن پر جرا و اعتراف کردن یعنی گرک وی کنگره دا واتشتا گرک راکن Welatê Siûdiya ku girîngtirîn welatên İslamî tête hejmardin pişikdarî ve kongreda nekir. Wildur da şanda Kumara İslamiya İranê eger pişikdar nekirina Siûdiya bharîkariya terorê wasf kir. العنوان الرئيسي في هذا المؤتمر ناونیشان سرکیت و کنگره جنوبرنا تیروره. سعودیان تیرور دست بکریه. سعودی پشگیریا تیروره دکن. سعودی اصلا تیرور نل دوره. سعودی گرفتان لولات دنن اسلامی دروز دکن. وان لعراق دست به تیروره کرد. او ناخوازن اف دموکراتیانو لعراق سرکبید. کنگره 11 پرلمانên welatên İslamî li Bexda hate girêdan ku de 5 rojan vekeşîtin. Leşxalên senişkeş ev her du cemser welatê Türkiye û İran pêk ve holekê de basî navbirina rêxirawen tuntrawan kirin. Salaba Merîdengê Amerîka Bexda.